Dah. Lu ngomong-ngomong mah, kalau malam lu tidur kan namanya Tidur bang. tidur. Kalau malam mah. Lah kalau malam waktunya tidur, yang waktu nyari duit kan pagi sama sore lu udah nyari duit. Malam nyari duit apa bang? Lah kali lu ngepet, Anjir. lah bini lu yang jagain lilin. Lah Astagfirullahaladzim. gua mah kalau ngeliat babi kayak lu udah gua gebugin aja gua mah. Itu kan zaman dulu bang ngepet mah. Dah. Kita mah kalau sekarang kalau malam kerja itu jam 12 mah pakai slop bang. Bang ngapain Zep? Kita mangkal di belakang pohon mahoni bang. Buset. Mangkal. Mangkal Lu dong. jualan kopi apa jualan apa sih tuh? Epi kalau malam. Oh, kalau malam Epi, kalau siang Aep. Aep. Aep Sepudin. Kijo juga bisa. Najis amat gua Kalau malam gituan. Kiki. Najis banget gua dah. Ngomong-ngomong nih, udah sore nih ya. Sore bang udah matahari udah ketutup gedung itu. Di gedung. Iya. Udah adem banget bang. Deh. Ngomong-ngomong omset udah lumayan hari ini loh. Alhamdulillah omset bang. Alhamdulillah deh ya. 100, 200, 300 mah. Ada. Kagak bang. Belum dapet. Deh. Sedih amat dia bang. No. Sedih, Bang. Mana? Iya. Lagi nari belum dapat omset 200-300 katanya. Kita tar malam mau bakar-bakar. Kau jadi kau kagak bang. Mau bakar-bakaran ntar malam nih rencananya. Anak bini senengin dulu, baru bakar-bakaran. Iya anak bini kita di kampung bang. Lah lu pulang kampung lu senengin anak bini lu main ke sawah, nyari lindung. Iya ya. Tuh, bagusnya mah lu senengin anak bini lu main di sawah, biar belepotan. Kita pulang kampung aja kali bang ya. Jangan kalau agak ada duitnya mah nyeksain orang lu. Ya makanya bang. Gila. Bingung bang Bingung, kalau bingung pegangan.